ka Women Welfare Organization Seiñraij juai kam waju man kli usnem haka singimu chai ka arpa pratrik le dapen man go ye chemlang wa kerpang ki khon kan thai WWO le Pynkup burom ye ki khon khynroo khyllood ka niamtri ki wada pendep ye kerdan PhD wa kam jo le ye ki tu ki wa yo pra phau persen chaneiñ hei pure puthi yong ikerdan SSLC wa HSSLC haka ya lang yong gani ka singi hei pelai ka khyllood datrang i pasa wa khynroo salanda o lang do Kawanda Landakar Chairperson Women Welfare Organization Seiñraij juai de iko ikintin pediang burom neite karida ka lamar Vice Chairperson Women Welfare Organization Seiñraij juai de siang go ikintin ngo blai ngo sim kat wahai Pynkup wan ka hun bet ki Dakar Secretary Women Welfare Organization Seiñraij juai de bechat ko ikintin kublai Yagani ya lang da wan sakhilang daga Banda Risha Lendem Chief Engineer PHE ka Sorkar Meghalaya kam ga Kongsan Chirubu Antonio Lakiang Deputy Secretary u Governor ga Meghalaya kam usambut Kongsan u Hercules Toy President Seiñraij juai u Arwat ki Sumer General Secretary Seiñraij juai u ki wahe wasian ki manbay manpa ki khynroo khyllood ka Seiñraij juai u Hercules Toy hawa ye kintin hagani ga singi da kadar kerpang wo khana pensingaw chapang ka National Education Policy arajar arpau weda ongule iye upen krek kam ya gani ka policy hapo ka jala man imentoy wakro na do ki khana wa pure ki kelas ken hado ki tu ki wa pure ki kerdan wa hedo u Antonio Lakiang wan hei klam ikhape yong o emensen u ye ki khon khynroo khyllood de wa ong bo ka thong we trang i angnot hei man isngaw yong pi semen nei bha yi wa kwa phi u yo yi wa kwa phi u le to phi don hi ki wa tip wa sngaw tho ye we yi nei wom ye phi u le ye te mho ap phi ye wa ong ki wi ki khon khynroo khyllood ka niam tri ki wa yo ye ni i burom ho news nem em ki khat wingun haka SSLC lengut haka HSSLC wa arngut wan ki wa yo ye kerdan doktorin wa ye ni i Pynkup burom haka ni ka sngi da pendep da ka Kongsan usambut Kongsan u Presiden u General Secretary ka Seiñraij juai wa kiwi de ki waksok kam ka Seiñraij na perdi gini ki wabon arngut to ki wadiyo ye kerdan Seiñraij to pa kite ka mayan ka pede na dong salini mi mentedu ka wapure hajwai Government Public School weda pendep ko ya ka ICSE examination arajar arphole de wa yo ko hado khande phoso point le person wasantli ki distinction wa kanthop ya ka English khasi social science mathematics science and home science kadwa wi wan to khynroo wan same pa kante wa pure hashri chaitanya junior kala sale pragati nagar Hyderabad de wa yo khande phau point arphawi percent where yo distinction wa haki sotli ki subject wa kanthop ka English French, Zoology wa ka Botany. Chocho hagani ka sin ye chemlang ki khon kan thai ka Seiñraij. De emle Pynkup burom rap kerpang ye ki arngut ki khon ka niamtri ki yo ye kerdan doktorin. Kita to u Dr. Lincoln Dakar na ka dong chilyang raj wa manu khon ka Delta Dakar wa utenra u di Ufrando sungo. U Dr. Lincoln de pendep u ye pure PhD ha ka subject chemistry na ni hu shillong hausnem arajar arphole. Neite ka wiwan to ka doktor to ba lamare na umlong ko man ka khon yong ka lukhi mai lamare o tan rau di ulemin son lengdo ka doktor to ba da pendep ko ya ka PhD ha ka subject education na ni hu shillong house name arjar khat nyaw ka badarisha lendem kam ka Kongsan yong ka ni ka sngi de emensen ko ya ki khon khynroo khyllood wa kure chitom chu de lang we wo tip ubot ukso ya ki adong niam adong blai khnang wa iburom inam wa kro yong ka yung ka sem ka chnong ka thau u yo chu ki ura hakmat ka prathai ya gani ka sngi chemlang ki khon kan thai ka Seiñraij da penpho penphin we pen ka itle da ki wan sakhi da ki chat kirwai wa da chimbanta da ki khon khynroo khyllood ka Seiñraij ki man bei ka lomperdi yong pia wa ki khon khynroo khyllood ka chang er